روزك روزا رحمت باب حاضر و گهدارا پاشا که بو سکری هبون پاشا روزکی نیسکی بر مرنه کری خرا حسی کری خرا وصیت کر گوتاوان دا گوت تو جاری نچنه چیای سور yani neçne olarak koni xidayda neynin şu zaman şu padişah mir سکوری بو یک میرزا محمد یدنی حسن او داویجی حسین بو توانا مرخ کو گو گرو بای مچم گوت نچنه چیای سوردا yani وقتی توپی سوردی بیجن وانا گوت یا وقتی بای مثلا گوتی چکم هر روزه که کونی خلی داینن چیکار yani چی ودا ورا چه هیه چه دمشه چه قوماندن هیه او هر سی برا و داری کونی خلی دگرن çadırı xebedigirin loy deri eleki dadinin de aqrarek dibijin dizin roz şevi yek nobet bigre nobedari bigre yani jiboy evlekari roja peşi roja Mirza Muhammed ev roja ki nobet digre tin naqtedi berivari awleki raş seseri konara derbas bu seseri elera derbas bu tin naqtedi tişteki mezin ve da raş te xoyay دیوک مزن تی بلیه که دیو تی سسری وانا یعنی تشک بوان بکن میرزا محمد شوری خداد خم او دیر شر دکن به آوایی که دیو دو کجه yani دیو دو کجه بسر دکه سکن نسبی دین آخدنی دیوک مزنه yani قوماندن اک چیبیه روشا دنی برای میرزا محمد حسن نوبت گره و شوید استک چنابه قومینک چنابه دی سروجا دنی پریونی دنی نوبت گرلی میرزا محمد اونا و شوی رازاینه زیاکتی زیاوه که اجدرها تی سرخ دادنه بر چادرا میرزا محمد او که دو واخد دیلاخیش دورا چادر دوت گرینه او حد برایوی درابند چن میرزا محمد تانی دیمینه وکی اسیر که دستی زیادا میرزا محمد سبیر آدبه چه نه ایشه نه کاره نه براوی هنه تشتکی مزن و اینا زیادی که بر دریوی سکنیه او اسیر گرتیه چرا زیاده بیجه میرزا محمد دیجه تو مخلاص دابی دیجه هکر شرط کم هته و شرط منی چی از استاب کجا دیجه شرط ته چه مرا بیشه دیجه از شرط تبکم او دی بیجه تی هری او که تی هری پاشا که مالا پاشا که قیزا پاشه تی مرا قیزا پاشه بینی زیاده بیجه دی بیجه ناوی قیزا پاشه بیجانه میرزا محمد دین وقت دی باشقه چاره تنه قرار داده دچه از هم او که ولات پاشا او تخت کو پاشا لوره زهر مورا تو دچه نزیک دچه روزه که راستی شوانه کتی ناوی جرا دجن مامی شوان او بلورا خلی دخه دورا میرزا محمد تی او هف ناس کد من حوالی هف دا دبا میوانی مامی شوانش بر بازی خویه yani hev vaki ona ya ki mevan ki disat bin havali hev disa khatri khshay da khaza deche disa deche rasti hute kiti vaki jidaw de beje hut sey dari jeri deje berçime çejori je berçime hafsi til birinci çetkin deni dokha dejaz berçime hez berçime de beje huti yani her vaki ternabe Mirza Muhammed disa khatri khoish da khaza te rasti ew ki rasti murstan gati Rasti Murstan gati deyaktiler çi Murstan ara Murstan bu ne de parça ara onda avdıkşe le piravana xarabiye ne karın çekin Mirza Muhammed piravana wana çetke Murstan gek evde ya Murstan için dibijin paşayı xada dibijin wala Mirza Muhammed piravana çekiye yakim yani yaki kuvra darbaz piravana çekiye paşayı ona dibijin çıka gazikni dije gazikni piravana çıka ke nazbikin اونا او که دیبیجنی پاشه دیجه فلان کس تو کنینی دیجه ولز میرزا محمد مزهر مالا پاشه yani حال مدک منی ها ای از هرم سوا قیزا پاشه چیم پاشا دو هفت پرکا دادخه
او پاشه مورستانگا دو پرکا دتخه هر وکی پرک ونان بلگی دارا ونان بلگی داران نه دیجا میزما دیجا اونا هر وکی ونان بسیره yani ceko çay tu kay tengasiye tu van hat ke ber agir bişewtine em warne hewariyate Mirza Mehmed çe durs çe nizik de çe nava şehir melet be pers be gotin be gazi de çe mala padşi de çe okey vezir u xulamê paşê ew dikin hûnî dedin qesrê da sarayê da dibêjin tu xêratî dibêje wala rewşeka heye ez ê gerima paşê we bimînim ez jî pişta xilim xeber bidim ew diçe rewşê paşa ra dibêje meseleka heye ez hatime qîza te bibim ji bo ziyara ji bo ejderha ra paşa jî dice hene şertêm hene dice eger tu van şertên bînî cî dice ez ê qîza bime te paşa sê şerta dibêje dibêje tu heker herî mektûbekî dice qîza min pişta çê qafaye yani qîza min pişta çê qafaye tê yekî gerima ku sehebe here wê derê mektûbî bihare jê re bişîne ez jê re bêjim rewşeka heye cêya dudiya dice odayeke min tuşu birinc genim odayeke min tuşu birinc genim tevli hevdiye yani tevli heve dice heke tu bikaribî lev wana hevdî safî bikî hev tu veqetîn he dice şertê min dudiya dice şertê min siya jî dice te ew birincê ku te ew kir te ji hev qetan dice ji wî birincî heft sîtil birinc lêçekî gerema ewî ew bi heft sîtil birinc yek ewî bixwe heke van şertên bînî cî dice ez ê qîza xwe ser çavê xwe me da Mirza Mehmed difikire yani ku wî van şerta jî neke zaten ber ji bo ziya ejderha yani yî bikuşe yani başka çareyê tune dibêje ez şertê de bînme cî da dibêje ez bînme cî paşa dice tu van şertê bîne cî dice yani gotam te ra tune Mirza Mehmed tê vedgere difikire ew dike dibêje ew dike Mirza Mehmed pîşî ew dike pîşî oda genim birinc hev biqetine dîne ber agir da wan het perik wan het pêla dişewtîne Moristan bi gaziyê tenê Moristan ew paşê wan eskerê top dike hemû Moristankê top dike berê xwe têne odê da tên gerim û birinc li hev vedqetînin li hev ayrî dikin di necikî da ewna diçin pêra tên Mirza Mehmed xatirê ji wan dixwaze ewna jî diçin êşî xwe da şertê dinê dudiya Mirza Mehmed gazî hût dike dibêje hûta dibêje harmedek heye zaten hût berçê qizikî tê naxwe dibêje ça ez ê neyîmî hût tê heft sîtil birincê dixwe dice hê ez birçîme ew şertî wî tê yerê ji peyra diçe pey memê şevan işte mektûbê dîtîne pişta çay dibe pişta çay qafa ew ê şertî jî tîne yerê padişa tên ade hasê şertî jî tîne yerê tîne qîza xwe ra ew dike barê deva barê hespa bi barê keraz zêr eşya qumrû zumrûd dadîne qîza xwe rê dike bi Mirza Mehmed re dadîne yani beycan jî qîzeke wisa nîne ku ya wisa bedewe ku ben hemû dunya lê dibe aşiq da yani husn û cemalê wisa ne ûnanê tavê hîvê ye û şeklî tê de Mirza Mehmed tîne beycan nizane jê ji bo kê re here Mirza Mehmed beycan dibêje Mirza Mehmed dibêje têm ku da biherî têm xwe ra heke têm xwe ra biherî dibêje dije nawala dije ez te zîha ra biherim ji ejderha ra biherim dije em biherin û dere hanîne tenê ku tên diyada çi diyada ejderha biya xwelî da şewtê yani ber eşqa beycanê ku ça dîtiye miriye xweliye diyada çi Mirza Mehmed dîtî kes tune yani beycan dîtî xwe ra dide ew beycanê ew dike dizewcin pêra zewce li cêkî xwe ra berî dikin xwe ra avahiyekî çê dikin xanîkî çê dikin wê derê xwe ra belî zemanekî jiyana xwe dewam dike du zarê wan çê dibe Mirza Mehmed beycanê ra dizewce sal diçe zaman diçe du kurêwanan çê dibe navekî Hesen navekî Hüseyne ji rojekî ji rojan ew het kurêwana diçin cîkî dûrê malê xwe ji xwe ra dileyîzin ji xwe ra lêstan û çê dikin
دیسا aynı وی چاقی ده بازرگان تینی ده بازرگان تینی تین ما زارا دیبین دیجن زاروک نو کدری مالا کدری ولا دیبجن مالا مدار هانی دیبجن وره ام اوکن ام جوارش کمان مالا ودا ام بازرگان ام اشیاء فروشن yani ام تستاتینن تین مالی دا تین دیا مالی چه دیمینن yani بیجان چه بیجان یکی هفن حشی اونا سری وندشه هر وقت دلکنا به هزار دلی عاشق بیجان دیبن زانم که بیجان جشن میزنم همه اونا لگوری خو پلانه بکردیم او که yani پلانه چیتین اونای درمان داویجن چای میزنم همه چای کوردکن بیجان به زوری هلدن دبن بیجان خورا دبن یدی میزنم همه کورده به او کاری خور دست خدگرن دسنه جه برداره کتا دسنه جیری ما میزنم همه دست هر کاری خدگره چه برداری دیره خداته دو کاوت کسر دارینه کاوت دیوشه کاوت کاتنا دیشه دای اول چه مسئله او مروی هانی چه ما چابی کوره او دیشه ولی چابی او دو حب معرفه هاتن مالاوی چابی درخستن جبوی جنوی جنوی برن او جبوی داری ها چابی کوره او دیش دیوشه دیشه دای او دیشه دو حب پر کنه دو حب بر کنه دیشه دو جیرو بده جیرو بیجه بده او چای خواه چای پاک به او نا دو بلگادنه میزم احمد چای پاک دبه میزم احمد حد کو چای پاک دبه دست حد کوریخ دگره بر بشهر چن بر بشهر کی به ولات گدسن دی بجن یعنی ام دی فرناسن برها مثلا هات سریمه دیجم شکم بیجان دیمینی نامینه اونا تینه بر چمه کیدا چم آوای گره آوای زاف گره نکارن در باس بین که میزم احمد دیات زار نکار در باس پیشی کوره کی خدام ملی خد در باس که باشه یه واره ایدن بره شا اوی دنی کاری که دم لقطه نی بیچیم تا کاری دنی گور درابینه گور کاری دبه او داده چه گور کاری بره او کاری خیلی دنی ارتاوی دیله او کاری ارتاوی دا رو داد چه با آوی داد چه یعنی دته پی گور دا کاری خیلی گور دستینه ای کاری رو داد چه دو پی گور دا کاری خیلی گورش ناگره گور کاری هدت به یک رو داد چه میزنم احمد تنی دیمینه سه تنی دیمینه او کاری کو گر دچه ناو والد را در باست ملت گر دیگره کاری جو گر دسینه او کاری ویدنیش رو داده چه دکه بندا آشه کیدا yani dorvan yani aşman der keve jore diyorlar ki ava aşağı da verini zegel o jibu çata verini diyorlar ki kore ki küçük atiye keti bende de nahil ava iş aşman kor khora dedi işte diye gede küçük izci de bu koremin je bu koremin khora dedi او kore vidini diye yani usa kore usa çelengi usa bedava ki avşi dis aynı şekli yek din khora da je de bu koremin سال دچه زمان دچه میزم همه دچه و جسه ولات کوشه که سوکه کی سکنه دی خوره و دیدی مینه به جانجی بازگان برو اویش خوره همسا کیرک داده سیخه دچه کیستم داره از خوب کشم من جبو جس کسی رو نازویچم یعنی جوا اوی شکلی مالم پار بکر یعنی مالم تاران کرد از آنیم اونو تینی سال چه زمان چه کاری مثلا محمد وانا yani کاری مزند بین اونا روزا که دیجن و پاشا مریه پاشای ولات تاتیه پاشا مریه دیجن yani تیری پاشاتیه دیجن که تیر بردن تیر چو سمله که دانی او دیب او بله پاشا دان te قرار است های همه ملت تو میدانی بیه دیجن yani ایرو تیری پاشاتیه بردن تیر سکی دانی و پاشایه تیر دادنی تیر چا بردن تیر سسری کره کی میزه محمد سکنه ای کوریوی که ناو شهر دامزم بو تیر سملی وی سکنه ایده اوی دیگه پاشا دا هاده پاشای ولاتا چاقی کوری میزه محمد حسن ده به پادشای ولاتا ده هر شاهیک چید به یعنی لگوری عادت نکوی ولات دومه همو کس وره شاهی دا لی او میزم احمد لی شایی لی میزم احمد بیجان لی کوچی کی دیمینه یعنی لی بیجان میزم احمد ناز نکه چکی زوانه ایتلی یعنی میزم احمد بیجان بیر نکریه او تی که هر خب بیجان بده ناز کرنی مناقشه چید و ناوان بازرگان آرا یعنی ناوان دا امبیش گونانی پفچونه که گونانی شهره چید به مسئله دگیشه حتی لحضور پادشاه تینه حضور پادشاه
De padişah diyece be herkes yani legori vi diyece Mirza Mehmet Şah de diyece valla ez navi du kurim hebu navi ki Hasan bu navi ki Hüseyin bu du ha bazdıga hatı mala men çavi jina çavim da xız çavim kur kirin jinam xora birin ji peywura kurekim roda çu kurekim roda çu yekim gurbir eyde nizanım jorda akbeta kurek nizanım kurim çi bu lez avahane edzanım ki jiramene levan bazdıgana bizori mistan diye kuça mizema ve deri dibije beycanji o je okay yani babet fam dike ew jî dibije erê rast e dije ez lê naz nakim ziwan êdî lêva mêrî min e ew kî ji difikire padişahî ji difikire wî şeklî ew jî jiyaye ew jî wê derê hemen qerar dide dibije kesek ku kîna henda dana kêdek hemî serî wî lêxin kê werî hemî serî lêxin yani ji bo wê der kes nerave qerar didin Ewa had bazirgana digire davje zindanê da yek ji bo îrdamê ona hat digire ona jî êdî mîsa ew dibije Hesen dibije skorê we me dije em duyên bayê me ona jî ew dikin ê dibijin we em ê birê min bînin dijin yani kurekî me dije birayê me hem ew jî bînin ona fermana gide dixin her derê dinivîsin dijin kesê ku navê wî Hüseyin e wenda biye yani ku kê dîtê ya da kê xweyî kiriye bira ku bîne mesela kesê ku bîne sax bîne em ê خلات بنی yani زیر بنی پره خاصیه yani اوکی که مزن دی بجا دی بجن اوسا فرمان سا به تلا سا به گازیتی روشه کی اوک دیبنه آشوان و اوکی دیبنه آشوانش بخو فقیره yani آشوان چخوا زنگین میکی که و اوکی دیبنه آشوانش زانه کی او خورتا رو داتیه کوریوی سا مزن بیه رو داتیه او اوکی که مسئله پاشا را دی بجا تی جوان را دی بجا اونش خلاط اوکی دنی hani peri aşvan deni اوکی جی حسین جی اوکی yani jiyana xwara dibêje çakoyê dervasî çakoyê çi ama bu şeklî malbat ansa topê hevde bele lê zaten اوکی Hasan Paşa'yı ona işte aynı la kasrê li sarayê topê hev dibin êdî bi wê ji bo wê şahî ji bo wê hevdîtinê ona padişah qerar dide dibêje em çi rojî çi şevî em şahî kî bidin her wekî min daweteke li welat bira çi şev çi rojî hani çîrok wiha dawam kir hani herkes şab her mirazê xwe ew çaşa bûn em îsa şab her mirazê xwe da Bunu sana kim dinletti? Bunu annemden dinledim. Bunu küçükken mi dinledin yoksa? Küçükken aynı yine küçükken dinledim. Yani 5 hani 5-6 yaşlarında hatırlıyorum yani o yaşlar. İmkanlar kısıtlı olduğu için dinlemişsinizdir değil mi? Yani şimdi zaten teknoloji hani insan hayatına teknoloji olmayınca zaten hani sözdür işte sözlü edebiyat özellikle dile getirilir. Bu da bunun bir parçasıdır. İşte ben de bunların kaybolmaması için elimden geleni yapıyorum ve böyle derledim. Bize bu masalı sunduğun için teşekkür ederiz. Ben de rica ederim. Tabii önemli olan bunun kaynağıdır. Hani kaynağını da gösterseler iyi olur. Hani işte bunu aslı Kürtçedir. Hani yani o kadar önemli değil. Roza kişi roza.